салом бинандаи азиз, чун маъмул дар ин лаҳзаҳо сархати хабарҳоро аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. абдусаттор пирмуҳаммадзодаро ба ифротгароӣ муттаҳам кардаанд. сафари Владимир Путин ба Теҳрон ва баррасии масъалаи содироти гандуми Украина, афзоиши фурӯши барқ ба кишварҳои хориҷ ва дар Тоҷикистон ҳаво то 48 дараҷа гарм мешавад. Дар 10 дақиқаи баъдӣ ин хабарҳоро дорем ва ҳамчунин чанде аз гузоришҳои нашри имрӯзаи ахбори озодиро бароятон муаррифӣ мекунем. рӯзи 19 июл ҳарорати ҳаво дар Тоҷикистон то 48 дараҷа гарм шудааст, ки дар чанд соли ахир чунин гармӣ такрор нашудааст. оҷонсии обу ҳавошиносии Тоҷикистон мегӯяд то 23 июл рӯзона дар ҷануби кишвар ҳаво аз 45 то 48 дараҷа гарм мешавад. дар водиҳо аз 39 то 44 ва баландкӯҳҳо аз 35 то 40 дараҷа ҳаво гарм хоҳад шуд. оҷонсии обу ҳавошиносӣ ҳушдор додааст, ки бинобар об шудани пиряхҳо эҳтимол дорад сатҳи оби рудхонаҳо дар кишвар боло равад. бинандагони азиз, ҳамин лаҳзаҳо дар шаҳри Душанбе нишасти матбуотӣ вазири корҳои дохилии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода ҷараён дорад. дар нишаст вазир дар бораи натиҷагирии нимсолаи аввали фаъолияти вазорат суҳбат кард ва ба суолҳои хабарнигорон посух дод. журналистони мо дар он ҷо ширкат доранд ва гузориши муфассале аз ин нишаст пешкаши шумо хоҳад шуд. то ин лаҳза хабарнигорон аз Рамазон Раҳимзода дар бораи ҳодисаҳои моҳи май дар Хоруғ, ҳамла ба хабарнигорони озодӣ ва сарнавишти журналист ва блогери боздоштшуда Абдусаттор Пирмуҳаммадзода пурсон шуданд. Шодӣ Ҳафиззода, сардори раёсати мубориза бо ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар ин нишасти хабарӣ гуфт, алайҳи Пирмуҳаммадзода бар асоси моддаи 307 иловаи 1 парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. имрӯз дар Теҳрон президенти Русия Владимир Путин бо раҳбари Туркия Раҷаб Таyyib Эрдуғон содироти гандуми Украинаро баррасӣ мекунанд. дар ин бора Кремл ҳафтаи гузашта маълумот дода афзуда буд, ки дар ҷараёни зиёрат аз Эрон Путин ва Эрдуғон дар чаҳорчӯби остона бо раисҷумҳури Эрон Иброҳим Раисӣ масъалаҳои марбут ба Сурияро арзёбӣ хоҳанд кард. به جای توسل به جنگ و آوارگی بیشتر موج جدیدی از مردم سوریه بتوانیم از مسیر سیاسی به حل و فصل این موضوع هم کمک بکنیم. در عین حال مسئله بازگشت آوارگان سوری به منازلشون و به شهرهای خودشون، مسئله کمک به صلح و ثبات و امنیت در سوریه از جمله موضوعاتی است که در دستور کال این نشست سه‌جانبه قرار دارد. аснои сафари Эрон раҳбари Русия бо пешвои рӯҳонии ҷумҳурии исломӣ Оятулло Алии Хоманаӣ низ дидору гуфтугӯ дошт. тибқи гузоришҳои расида дар рафти музокироти Русия, Украина, Туркия ва Созмони Милали Муттаҳид пешрафте ҳосил шудааст, ки содироти гандуми Украина ба хориҷи ин кишварро кафолат медиҳад. Русия дар баҳри Сиёҳ якида бандарҳои Украинаро ишғол намуда, бандарҳои боқимонда ва аз ҷумла Одессаро бомбаборон кардааст. Украина бо ҳадафи ҷилавгирӣ аз ишғоли бандарҳояш гирду атрофи онҳоро минакорӣ намуд. таҳрими Русия Тоҷикистонро ба ҷустуҷӯи бозорҳои нави воридотӣ маҷбур кардааст. дар ин бора рӯзи 18 июл вазири саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон Шералӣ Кабир хабар дод. ба гуфтаи номбурда, ҳоло ба ҷои Русия ширкатҳои маҳаллӣ аз Қазоқистон ғалла ворид мекунанд ва вазъи бозор мавриди нигаронӣ нест. Кабирӣ илова кард, ки феълан дар Тоҷикистон на аз Русия, балки аз Ҳиндустон шакар ворид мекунанд. гузориши муфассали ҳамкоронамон аз нишасти хабарии вазири саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистонро дар барномаи ахбори озодӣ пешкаши шумо мекунем. бинандагони муҳтарам, имрӯз вазири маорифи Тоҷикистон ҳам нишасти хабарӣ доир намуд ва журналистони мо дар ин нишаст ҳам ширкат намуда гузориши пешкаши шумо хоҳанд кард ва тафсилоти он дар сайти озодӣ ozodi.org қобили дарёфт хоҳад буд. Тоҷикистон дар ним соли ахир ба хориҷа, асосан ба Узбекистону Афғонистон бо маблағи беш аз 400 миллион сомонӣ нирӯи барқ фурӯхтааст. мақомот мегӯянд, дар ин муддат дар кишвар зиёда аз 10 миллиард киловаттсоат
برق تولید کردند و بیش از 1 میلیاردش به خارج صادر کرده شد. این نشان داد در مقایسه با سال گذشته 100% بیشتر بوده است. مسئولین در تاجیکستان در حال از افزایش استحصال نیروی برق و فروش آن خبر می‌دهند که زمستان امسال هم ساکنان زیادی از مناطق مختلف با ارسال عکس‌العمل نوار از خانه‌های تاریک خود از بی‌برقی شکایت می‌کردند. برخی هم مقامات را برای آن تنقید می‌کردند که وقتی مردم در داخل برق ندارند، برق به خارج فروخته می‌شود. صدها سرچاروا در تیموردره جماعت قره‌طاق شهر ترسونزاده از کوه افتاده تلف شدند. به گفته ساکنان این محل از چوپان‌ها حادثه روز جمعه 15 ایول رخ داده بر اثر رهگمزدگی رمه از بالای کوه به پایین سرازیر شده است. چوپان‌ها شماره رمه را 1000 سر گفتند که از این تعداد حدود 400 سری آن تلف شده است. به قبل آنها حدود 40 سر بوز و گوسفند را ذبح کردند و تقریباً 500 سر چاروای دیگر را به صاحبانشان رسانیدند. گفته می شود این چاروا به ساکنان دره قره‌طاق تعلق داشته است. تیموردره یکی از موضع‌های جذاب و دیدنی تاجیکستان است. صدها نفر از سیاحان داخلی و خارجی سالانه از این موضع دیدن می کنند. این منطقه در 70 کیلومتری شهر دوشنبه جایگیر است. و امروز 19 ایول بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل روسی را 171 سومانی مقرر کرده است. $1 آمریکایی به 10 سومانی و 37 درم برابر شد. بانک ملی امروز 1 یورو را به 10 سومانی و 51 درم مبادله خواهد کرد. این معلومات درباره قرب رسمی اسعار خارجی است. در بانک‌های تجارتی ممکن است قرب روبل و دلار و یورو فرق کند. سپاس از شما بیننده عزیز برای همراهی. سرخط خبرها را به پایان میبریم، اما بعد 3 ساعت دیگر با خبر و گزارش‌های نو در برنامه اخبار آزادی به صحبت شما برمیگردیم.